Eurovision 2023 in bliana is seaar na bheachsa agus chun mu ddíireach go rá ar bheith meán. Chur a riach uinite taispneach míorflach. So, chur dó at as seaar agus hí colorúmsa ar son mo shealladh ag Eurovision 2023. Ach, féimi sin táisceach an 2023. Leis am réidir an sirim a chosin an darna áte ar sanna hí am bfu nuchi díag nucha sa och. Bha Eurovision a tían dó Glasgow. Well, bha mi dáchasach, éiche chuine ar an seach go bhláin dafar an-uiridh, chaidh mo chria a phrísteach. Ha Eurovision an Liverpool. Here's me like 3 person in seo. That says Liverpool in the back of it. That says Liverpool in the back. Liverpool. Bha mi briste agus bha mi bhrònach, ach bha mi dal ar surlain éile. Úta tú rágare globetrotter a henna an-uiridh, agus háisiach na planíon, charó techa nach make an alm, ach bha dáchas, Joe Vibes, Ty Osta agus t-Suain. An darna turas. Chain an turas an féalach, ní an tágmhíos, ní an na lúna still. Yeah, you get what I mean. Anta bharst, chaid me agus mo bháthair dhéon túin ar som melody davenich. Melodifestivalen. That. An taispneach is móa ans an túin, na curstíarannach náisianta ar son Eurovision le fasgur 30,000 duine ans an frensarína. Bha mi misneachil ar son larín a bhuanachach iríist, le saine mórán agus chur nada orm a graag passport control go bhéal larín a bhuanachach. Bha am fair cho judgy, a chaim mi cínteach go béalach lentin larín a haunanis. Bha in checkil ag mo bháthair ó ddíireach ar súil ag an an-uiridh. Ach bha ar le somríte a bhí ag Melfest. Bha ddíireach míorflach, an rut is seaar an bliana. Bha sneachcha an, bha árainn fhèarr bha an, agus cúteach na boundarí larín. Ach go lua, bha an giblainn. Fuaim mi táisiil go raibh an do háisiach mi a scríbhach ar son larach líon Eurovision. Sé escunited.com ma fhèarr son léibhach, thug 8 an presspass acamsa ar son pre-party an Lunnainn. Rainn mi acalibhin le sinnidir in Eurovision, thuirst mi cat fó Portugal gon ó gúil aiche ar son Alba, agus thuirst an bailach fó Malta gon Romi fó éirim. Ruca agus thucaigh mi an cumar an alt if you need to know, agus ha mi próisiil. Well, chanío mi próisiil. No, chanío sin mi ein cumar an alt. Anyway, chunig mi an boundarí larín iríist agus bal hasanni fún 2019. Rainn video ar son no chaidh for seaar go ma saoríte. Chanío isacum dó, Jave me se Jana on sa background. Is dre síon dachi bhó Lunnainn, rainn mi acalibhin le réidiún an Gael me ein an jólas acamsa ag an tachartas, agus bhaid go ma trusting. Or, thuiríad an presspass acamsa ar son Eurovision an in Liverpool. Bha mi a coid ag an postí acam gach gach minute, hec gach díach, ach mar a bha mo bháthair a gra a watched kettle, never boils. So is dre seach gan na ya, thuir mi an presspass na bha mi a dal in concert Eurovision. Thuiríad an party ar mahon is dre a clinchen in chuimhneachan. Agus, thuir mi an ticketin ar son Eurovision, is dre a clachach gach pís techneolalas san taiacamsa. Agus, is dre a díachnachach mi ein alhai, bha a chéitim. Agus bha mi an in Glasgow, duilich, Liverpool. Yeah, ha sibh gam chluintim. Sé Jana acalibhin in na bailí fú Slovenia, bha mi luch lentin is móa. Ach, nu a hic larín ar an arst ular, bha me se ar an lár, dying murst. Bha alin agus bí a bhuanachach. Ha mi bhrònach na chéil video orm is dre larín a bhuanachach. Bha mi a caiineach, bha mi a downsa, agus bha mi ar BBC Neachgan an Berle, or Curson nach chéil really? Tron seachking, bha mi ar BBC Rudan an Gael leis an at chochúil air, bha mi ar BBC Alba leis na bratachan an san Ty Osta acam, agus a bhí críochlachach ar na bíb, a bríon mi ein mó boundary, bha snoch. Bha Liverpool ar le saoríte. Rainn mi mo díachin, chur mi an díachin cear an sa fórtal, ma hasisih is muirníchach mi ein an Jana díachanin ag Eurovision, na díon. Ach, seo mo shealladh ag Eurovision 2023. Agus inis, hanna planachín ar a háisiach ar son an aflana, a dal in tar cuairsin dhéireannach náisianta ar 5 Eorpa, agus ha mi ar bherin. Ha Eurovision 2024 i táisiach inis, ó mó crach.